Halo teman-teman, kembali lagi di channel Upin Sopo Jarwo teman-teman. Kira-kira setelah mereka minum boba jadi apa ya? Opa jadi Iron Man ternyata teman-teman. Keren, Papa Zola jadi Thor. Selanjutnya jadi apa lagi ya teman-teman? Wow, Pak Haji jadi Kapten Amerika sekarang teman-teman. Kira-kira Bang Jarwo jadi apa ya? Keren sekali, Bang Jarwo jadi Spiderman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman.